Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket naggapo kani pagayam a Marlon adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nabayag akon a driver dito'y probinsyami. Iso ti pangbibiyag ko iti pamilyak. Duwalaang ti anak mi kinibakit ko. Agpadada nga adda iti elementarya. Plain housewife ni misis ko. Uray no addamet nalpas na a kurso. Mamatiak ada kami a driver ket man nakigayem. Taado dagiti gagayem ko a pasaheros. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Marlon dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Pare Marlon, napunon ti jeep mo. Nagbitin na napon, no? Panagawid naminen. Puro amin dagiti aklaklako dita palengke, dagiti pasahero. Adda nga rod ani kumarik anorma dita. Isudyan na kasango. Tindak nga rod din pare. Sikan, ti sumaruno iti pila. Ayaw mo pare, ipila kong ti jeep ko. Oh, Pletek, awato mo na. Mabit lang mare Bariak ti kwarta. Saanon? Di mon bariyaan. Apay nga? Kat no, asidagda ti papanan. Adda kargak ijay likod. Dagiti lakok asaan ko ana ipaibos. Sigamit mare. Ti kwarta. Sige no di mo awatan. Sa anak ton nga gluglugan dito'y jeep mo. Di nakman rabakan iti kasta. Ay na, paypayswag timbagak. Kunam siguro mangrabraba ka. Sige, kukuha kon. Thank you mare. Una, imbag lang adda igatang yo iti sidaan nyo. Panayon nak ngay kan iti kwarta. Tunggal aglugan ka dito jeep ko. Ay kat, met Angam kababain. Apay ang mabain ka. Manun atawin nga gluglugan ak dito'y jeep mo. Ay wala nga. Diyak pa ikat mabilang. Nasurukan alima atawan, manipod naglako ak. Kasta ti kinabayagan nga gamamutan. Ay na Marlon, makiap-apa ka no di anak mo di basketballan. Ingka anawaan. Ingkan ata madama tilutok. Ingkan tadyak mapanawan to'y buy-buyaak at telenovela. Hindi amatan. Kita mo nga rin tututwak. Idda pang pailaan. Ha? Paglutwan nakmanan kat maperdi ka man manicure ako ko. Apay nga ita kayo lang. Kinasarita pa yung aming tinaganak ti kinalaban ni Junior. Ayan day tang anak mo. Tabautak man. Nadungiran lang arudan. Bautang pailaang. Imbagak namin kadakwada dito'y dalaang balay nga agay ayam. Maburing daa. Tas ikamot latan ti agbuy-buya iti TV. Di damot makabuya. Junior. Agay ayam ka pa dita cellphone tagluto Uno, ingka iti ayan ni mami magbuy-buya iti TV. Dito yaklangan kusina, daddy. Bautan naktumanan ni mami. Kan may saan na kaya't ngagbuya kami iti cartons? Sige, dito ka nga rodan. Ayan ni ading mo. Nagkuyog da kan ni tita Kati. Mapandakan o grocery. Junior, anda ka matgayam di kusina. Apay asaan ka asin murot kata kami ka ni ading mo. Ay, makiayam da ngamin ijerwar. Ay, dinanog damatan. Dinanog da ka? Uwan tita. Ay, ala. Sana bali. Tayong gatangan kay tay ayam mo. Ha? Ay, robot. Wow! Nagmayatan. Anya nga iti bagam ka ni tita. Tayong gatangan na kay ti ayam mo. Thank you, tita. Isnak nga roden Ha? Sige, tita. Mapanak agay ayam ijay salas. Manong. Apay asaan manin nga agtagtagari day ta feeling a misis mo. Kasano asaan ngagtagtagara ko nam? 5 basak iji salas. Ngam di man la imisam. Ha? Kaslawan nakita na. Kasla di ka pala naruam kan kuana.
Amo mo tanti ugali na. Kan apay asi ka ti aglutluto. Saan ka di nag-drive ka ita? Nabannog ka anak maneho. Iso arumbang ani bakit mo ti aglutluto? Bayam latan. Ay, isukot asadot day ta asawam ta na irwam. Ay, di na pa'y mapanmasokon dagiti ubing iti eskwilaan. Saan na anapan innala ita iti eskwilaan? Ni tatang tinangsokon katakwada. Agsinsinublat da kaninanang. Anya lang ti araramiden na dito'y balay day ta nga asawam. Agpapapintas nga agtugtugaw. Agring kan bakit? Hoy, aldawan. Yung kailutuan iti kanan da dagiti ubing. Kain balon da. Bumangon kan. Di na kuyudan. Makaturturog ak palaang. Asi ka na tagluto. Masapak nga biyahe ita. Madamdamatan nga agluto. Anya palaang ti oras. Ay, kisaya mamad na ita sobra pa nagbuybuyam iti TV. Nang runa, no panawon ti pa nag-eskwela. Ne, pare. Kunak man, no si kati first trip ita. Naldawanak, pinagrubot kan inlutuak pa iti balon dagiti ubing. Kaslawan misis mo no kasta. Ay, nagsadot nga rod. Ay, no kasta. Sukata mo na. Di ka man nagsawiti kasta. Ewan gayam. Nadamag mo ka din. Tiyan niya. Natayo hindi asawa ni Kumaring Anorma. Ni, apay anatay? Di mo madlaw iti ropa ni Norma. Problemado. Gapo iti bisyo nila kay na. Kat no pasaray danugan na. No saan amang tad iti paggatang na iti arak. Ay, unay matday tan agasat ni Mari Norma. Nasarakan dalat takanon. Anak kapaklab iti igit ti kalsada. Anatayo. Makipagladingit ha, Mari. Agyaman na, pare Marlon. Diyan mo nga daga ang bisyo nila kay mo. Idi pa'y lain niya nakutiin na una nga anak ni. Nagbisbisyon. Dinan sinardangan. Binagbaga akmat nga isardeng na. Ngam kastaunay ti unget na kanya. Pasaray saktan nakpay. Ano apay mat, nga dadagiti kakasta klase ti asawa. Imbagan ka, pare. Tanasayaat ka nasingpat ka nga asawa. Saan mat, Mari? Ibagbaga dagiti kakadwam. Asi kakano ti agluto no kasta nga agawid ka ijabalayo iti malam. Nagluloko mo dagita. Ta istoryain da pay kan ka. Kasta kumamot nila kay ko, pare. Ngam... Anyan. Puro rigat kan sakripisyo ti impalakam na kanya. Daddy, mabisina kon. Anya? Ayan ni Mami. Ada iti likod ti balay. Ada kasarsarita na iti cellphone na. Awan ka din ti tinapay, Jeref. Diyak kayat, Daddy. Di adda chocolate na ti kayat ko. Dito'y kapay lang. Inakman kasarita ni Mami. Sika talaga. Joke lang, Dayjay. Wan, umaya. Ay, mabilang ah. Adang kami nilakay ko. Oh, apay. Mabisin ka nun ni Junior. Ado mo titinapay, Jeref ah. Tigayat na ngamin kat di nakasamsamit. Intimplam kuman iti Diyos na. Si kantimang timpla iti Diyos na. Tada ka man. Daddy, ni Mami ngay, saan tayo manan akalangan amangan? Ada kasarsarita na iti cellphone na. Nagimas pa ito'y inlutom, Daddy. Ibusan ta na. Daddy, apay anak kaungungot ni Mami. Awan nga rod. Kanayon na kami akad dalan kan bautan. Naawan kayo dito'y balay. Isuamas kay kayat mi ti agay ayam ijeruar. Kasta? Nuagbuya kami iti TV. Iddapan na. Mapan kami kanu agaramid iti assignment may. Ala, pasensyaan yun ni Mami. Kabutang mi ni Mami, Daddy.
Isu nga itugot na klangan, wag pasada ka. Tapno masursurok mati ag drive. Bakit? Apay aya tunggal maturog ta. Kat nakatalikod kalat ta kanya. Nabanugak. Di nakalbi-kalbitan. Day tala cellphone mong tigiga, ma'am. Uray ta nga trabi. Into nagring. Song batam. Kat rumor ka. Manupay nga oras kay Jerwar. Ha? Maririingam dagita. Apay kumasaan. Sipsiputak amin agaraw mo. Taapay asip-siputan nak. Apay. Agsuspetsa ka nga dadakas na aramida. Kasla kayat ko panunutan na kasta. Nagrugit ti panagpampanunot mo. Lalakim ti kayo ninawag mo'y dirabi. Tsak kaya't ti makisarita kan ka. Sa dino ti papanam. Apay ngayon nalam dagitipungan kan ulos mo. Awan bibiyang mo. Ay, matumal ti biyahe ta. Ano pa ti pasaheros ko? Naroon pare, bakasyon namin dagiti estudyante. Nimot mari norma ti bimabay ti tricycle. Ay, ingkatulungan na pare. Adu ti kargana. Addan na yung ti pasaheros mo. Bala. Mare, tulungan kan. Agyaman nak pare Marlon. Oh, at iti pasahe. Ni, ay, agad ka. Agawit ka na ya. Una, iso nga mayak dito terminal. Si kaka diti nakapila. Manupay la ti pasaheros ko. Ipasublat mong iti sa bali dagita pasaheros mo. Tamapanta pa ag merienda. Kababay matkin ka, ha? Gumuraakan ka, no, agkadkad ka. Ha? Italaan nga inawis ka, pabainan nakman. Anya? Sige. Ipasublat ko niti kumpare. Iso adito'y tinangawisakan ka, tanaimas ti pansit dalito'y. Mabsog ka. Agyaman ang iti panangawis mo kanya ka. Si kakit dimot, kasla saan tangag gayam. Kumusta kan nga Tanay, awan mo ta nila kay mo. Limag antibiyag kong pare. Sa anak ko nga agner-nervyos iti inaldaw. Idi nga min si bibiyag pa'y nila kay ko. Kanayon nga wala. Ayun gayang pare. Nakitak ni Mrs. mo iti terminal idi awan ka. Into do di may sa akadwam a driver. Nakitam gayam? Wan, kasla balasang. Ha? At kulay tibok na. Kan nagdadakil taritos na. Ay na, nagseksi gayam ni Mrs. mo. Sigo da kas jay. Nalaing ka amang tarakan iti Mrs. ha. Saan ba't ha? Kasano nga tano siyak tagbalin a Mrs. mo? Ha? Nukas pangarigan lang ang tamapasamak dayta. Sa anak aseksik, akaskin ni Mrs. mo. Sa anak ngag-make up, ngam kita amat nagagat kan nalaingak ngagbirok iti kwarta. Sigurado asaan tayo ang mabisinan. Ayan ni Mrs. mo. Ni, awan mo dito balay na sang patak. Dayjay nga asawam. Luklukon na ka. At dalalaki na. Anya? Nakita. Ipakita ti picture da. Mabit lang ha. Oh, kita am. Isungod pa iso. Oh, dayjay lalaki na. Diakin ko kwa iti gym dita asidag ti palengke. Kasaritak tuman ni manang mo. Kasaritam lang. Unay matan. Nagsingpot kan nga asawa no kastalaang teramidam. Ikam iti pagnakman na. Di naktalikodan na. Nas kinapagsaritaan ta dayto yabanang. Ibatam ti takyag ko. Masaksakitanak. Apay di mo kaya't akitaan tiladawan nga ipakpakitakan ka. Nga dakadwam alalaki, ha? Aramidak amin para iti pamilyata. Puray may sahak lang nga driver. Kabalak nga isakat ti panagbiag tayo. Agam kastoy lang ti isubad mo. Ibatanak. No di mo kaya't nga ireklamo ka. Asino ti pilyam? Da kami a pamilyam. Wano day jay alalaki.
Mas pinili ni misis ko dayjay alalaki na. Tay di awanak, ginundawayan nan tipimanaw. Dua atawan asan na nagpakpakita. Ket awan ti makaam mo, no sa dino itan ti ayan na. To'y pagayam mo, Marlon. Marlon, pagayam ko, laglagi pamlaeng. Aron bang agtultuloy ti biyag, uray no awan iti denayo ni misis mo. Laglagi pam dagiti anak yo amang namnamaken ka. Saan lang akas ama, ngamkit di, kas inadan. Ala, ket agbalin ka natibker, ket ipamaysam ti imatang mo kadagiti anak mo. Panunutem ti masakbayan da. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Marlon, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang trabay na imbag nga oras kada kayo amin.